UMLE ke BJP UAL hack ulang baka BJP kala banyakon ke MDC election syaka KHADC bat kumjuru syaka GHADC ke ban selongshan. Hakini kisnam ki balalet ke BJP kam syamla yakon Kyrtong syaka KHADC ne ke GHADC bat keladan ke jingkran haki beriau baka parti imat kam ken snap ika district council bat kani kala penlong ika parti bakan syam jing banyo ika jingkershan haka MLA election namad baki pat ba kila syam bakam ken menti ika district council. Habakren halor kani UMLE ke BJP ubadeiru menteri sorkar ke jela uba AL hek ulaong babaro ki Seng san perthai kidi banyelia ke election Henry ke Shong haka jingyat kapor. Habakli balik ke BJP kamsham layele ke MDC election hakini kisnam ke balalet uba AL hek ula ai nuksa baka UDP ke VPP ru ka klemele Shagaro Hills bakani ke Shong kat kum ke jingsngo baka jingstart jong kinongelam jong ka parti. Ulaong baka parti ka kwa banyakho ni ke MDC hakani ka kenti ka bamenta bat ka syongpat haki nongelam ni ka Seng Kmie na Delhi bakan rai ke badan kam. Kan political party baru mendetang BJP apabila ada ke political party baru ki election ni menjadi. Kata ke akat kum kepor dari orang menta kum ke UDP ru dalam kontes station po garohel. Tapi orang menta ke BBP ru dalam kontes station garohel. Dia kata ke syokat ku kencing pek joki parti political parties ke. Ngampong ya kata tambah ke priang yang BJP ke BJP sadin. Syok hangi kinong elak, maka belum dia punya akibat nak tangga roi ke par ke masjid.